Usambut Menteri Rangba Khuborjylla bopet ikatanat PWD ba Prestone dan song mentah kasngi ke arpo arterik Jurip Leit ban Jurip ke Surok Shillong Dawki kabla Dkut batua Haneng ke Shillong Laitlyngkot. Ladon lang hagni ke Jurip nado Deputy Commissioner ke East Khasinews, Superintendent of Police ke officer ketanat bat kumju na ke NEHU bat kiwe-kiwe. Habakren bikilat batai Khubor, usambut Menteri Rangba Leit bahadian bikilat dap Jurip kelai basipor imat kidon kamban penyat no ada kawai pat ke Surok kat ba ke jingsinai ke ni ke Surok kadang yat syakman. Hadin manglawan kumni rengkat baka tim hibarokwe na duka district administration na kaliang wene chadisel na kaliang jong ke kapludi road jongi bat kumjuru na kaliang jong ka disaster management tengi dan hang ne pat ki company ki ba pentrei kan Surok tengi yo i ke jing ka ba jur ba ka be de bat kan ketua te kan bam kapor akaban repair kan ni te hadin nang tu ngia wan ruban pej ya ka yodon kadung ka temporary arrangement ka ban kumno ban light ya ka ya ki bri ka room ki ba mi ki ba ya ba Hiar se Dawki la ni ba Hiar se Pusla nang te ne Shillong te ngila wan mandai ke inspection bat ka ba ngin se sim ni karai kham sibit hadin magne song meeting apo IB akaba nga iman ngi haban penyai nang ne na thli na yomoyong bat kumju ro na nang thumai ban mi akan ka parmau ko jong iba krik hakabang ayat mentang ngai kalong possible temporary tang bakala bandai tang yakin light vehicle kam dei ban long ye commercial vehicle ndai kalong mai tang yakin light vehicle de yakani gin se song baki officers baro na kaliang district administration na kaliang NEHU na kaliang kapludi bain dio ban penbek kumdo ban le kan ka kam egin dia penbek lang bat Khubor snong bor thau bat kumjuk ini kendu yaki try si metro bakin sengo bahaban ailat yang bangin pendun kam yang ni ka Surok kat bom patla ban pendep ya kan ka construction nga patmai ya kan ka Surok kamtab na mar ba ka Surok kala Dkut na tingin ya kren yang ni bakin sengo bahaban syak kat bangin patla ban pendep kanang ba kila ban ya nang de